kakating juga kadi Angieloreta Iawphniaw ngalila ka Shillong Riangdo Mountain Road. Kading nongseng jontane ka Angie Shirhabs kapanga angiting ini di product juga ke branding punta Angie. As a businesswoman, ngamat sidun kijing hakba kumno bangan peniat ikimar, no bangan di ki. Nembre nado bangan sya ban incubate hapo pa prime pate malaya subun kijing sya nikai kijing mentoy kijing sya yalam benti hakba kumno ngan ya cakamat nang banle kamta mai haki packaging haki gun ki benta upaya dei bakani ka business jonga ngadang ni ki product tum ki jan ki squash ki pickles dan do kini ki spice mo ginger ngiyo na po smang jongi ni dia ngasoban ya wer ya ki para nong Meghalaya yawan bang support lem yang tadi ke dukan jonga ke badan hang ni apo Nongthymmai jadi shop mlak fem da ai ka jin soi lu ka jit play chaka PRIME Meghalaya kamtan make PRIME inauguration team kabalai don tat wat nga nadu baka job ikani ka CMECC hadu ka kadi ka sni bangalayo ban free kani ka dukan